namuhla ntirho murhandziwa. Hayi ngoba kutheni isithando sami? Hawa. Umkhwalo wata. Hayi, myeni wami. Nyanzelekile ba uye emsebenzini siyayidinga imali. No, murhandziwa yingisele. Ndiyacela ndoda yami. Ngibila idon sithando sami. Mara. Ya mara kaka de phela ko mmero ko. Shapu sana. Ngiguge. Myeni wami. Hamba uyophangela. Uzonibona xa ubuya. Ya mara. Hamba sithando sami. Business farm. Lawana singithi ne akunamaka ntanhle nje. Sithando sami. Ngos. Sithando sami. Awusho na. Idame selfayini. Ewe, isazohlala apha. Dala ndikulindile Nkosi izohlala. Awungeke. Sengifikile manje. Dala Alright. Mpo, why are you doing this to us? My love, we used to be happy. We used to be perfect. Our relationship used to be perfect. What happened to isithembiso sethu esasenzayo ukuthi sokwehlula kufa? You promised me ukuthi ngeke ungishiye. Is it because I'm HIV positive? And you know exactly ukuthi I'm HIV positive today because of you. Kutheni usenza lento ukuthi? Why you are allowing all of this to happen? Please come back home. I miss you so much. I miss our old happy days. Please come back home, Po. I need you. I really need you. I miss you. Yeah, yes, baby. Mangihleli nawe isikhathi sihamba fast. Yo, ngasikungahambi. Ishawu sithando sami. Ngenzile nake enjoy every moment ke nalo wena, but unfortunately awunora ngaro wala mona dilutso re ntsanzikidire. Things to do now. Mpo, gelxesha. Things to do. Yazini wena, uhlezi noma excuses. Hlezi noma excuses. Mawungangifuni issue. Wamara. Awuna ntwezo wayitsuro na mothoki marata ngotsona lo wena mfana. And ntshepe ke enjoy every moment ngotsona lo. Batsanzikitsamaya. Don't be like that. Bona tsho dibya ngwati. Ska kwa tengera. Ba serious tsanzikitsamaya. Tanswarela ne. Like kodwa awusangifuni. Like angiyo lento oyifunayo. Sibahle kuwena ka mo. Sibahle uwa kopelo ska mbozo ronze modi masiti mo the whole day. Left me here the whole day. And you know exactly that. Angikwazi ukwenza next ungekho. But this is too much. Ke balance lwena sibatla po ngwana.
was Matlai. I will not be at the Remember Nalona Ranyala, so sans full family how or a tokono togomela, cause a nanga school. Our cono emel lamodiman pet or curritirela dijo, our nanga school. As I look call it, try and reach it. Husband, you're cool and I'm plunging her up. How can you say something like that? Smarty, say Cyril, that's visiting Nagomaro. So when I'm tweeting swearing, or way high, Bakono Togomel, cause I'm not sending them to the whole day Gazan Loen. Can I life Agalin? You know what? I'm getting my phone. When's on phone? We will have your phone. Hello? Kim Paula Mofonune. Motasbat. Na ikopelo liti so resbatlo wa pallwa so na kopla le molata le tlo mtlhokomela kwa situation sa ise bete o tlhoka doctor aga no tlhokofala at any time. So you think I'm going to die? Since manzoma wena phamiso kujala wena awusama sikhumba khumba kumelani wena okahle Nkosi, tata kuthetha nawe. wata ku ri yini jara mina va ta ku dlaya vavasati wena mi swi vona kahle ku ri hi mukhola u nga hi kona a ku na xin'wana vavasati ntsena hayi time yabona lento okhuluma ngayo ayikho nje nkarhi lowa ni siya ni so ni nge hi tshami o ni famba ni ta va late entirhweni ni ta ku va ni na majamu ka ta mina ni ri Okay, khona la kisela sa. xaku mabili Nkosi, ntoni ngxaki yakho? And where are your manners? Why are you looking at me like that in front of your father? Uzama ntoni Nkosi? awusho Monica boy expect ukuthi ngenzeni Umdala for lento yenzayo Nkosi. And uyayazi bantu ngumfazi katatakho. Intoni ngxaki ngoko? yo inkinga yakho ke leyo futhi izonginyanyisa lento ikhulumayo Monica akekho vele wehlisa umoya kanje yabona lengane oyithwele ingane yami onubhisa uvalele khoneni uzokwenzakalani isiso sakho nesesibonakala. Do you know what your problem is Nkosi? Uyaphapha. You need to calm down. Umdala for lento yenzayo man. Hayi. Stop. Monica last time yabona lengane oyithwele ingane yami akuyezi ukhonakala ukuthi uvalele khoneni ukuze kube naphakathi yabona leli ndaba yakho notata ukuthi impisi baba bambana lapha phambi kwami ngicabanga ukuthi nginejelazi manje Nkosi, yeke lento yenzayo. Yeke. mama No, Nkosi, now. Ban goglo. Ngothona mzumemeze the whole day stand sam. Mpho. Yabona into yakho imane usiza apha kwami xa kuthande wena iyandika. Cela ngiphume. Okay. Nane ke re move in le wena but if o mpatla ke tsamile can go. Move in kuna different into yenzeka sa. I know stand Nyana. Ndanyana move in now. Obile. Oh come on ateso. Where's the game? Kachono ska tsora di pizza ke batho wa phela. Shopele tsona it's game. Unestebe nshebe. Please put your back down, stand aside. akuna kuthi ngahlala phansi No, stand aside. okay uthini Please, call us out. Stand aside. yes baby I'm 3 months pregnant. 3 months pregnant Yeah, wait. And don't like. I thought this would make you happy. yes baby I'm happy Are you sure? yes baby Nkosi
Xikomixenga mintirho xona hi tindlela ta ku hambanahambana mananga. Xi pfula laha ku nga pfariwa. Ya hi time ngiyabona namuhla ujabulile man. Futhi time sekudala ngagcina ukubona ujabule ngale ndlela. Akusho kwenzakalani? Va ta ku yini mananga? Ni tsake ku tlula mpimo. Andzhaku ka 24 wa malembe. Mani wa wena loko a heta ku kuma wena. Madokodela va ni byele ku ri ni nge he kumi swihlangi nakambe. Time phela nami ngazi kanjalo. Kwenzakalani? Exactly my point mananga. Andzhaku ka ku ri mani wa wena na mina hi heta ku kuma wena. Ku na dokodela wun'wana a nga ni byela ku ri mina a ni bebuli. Ni kule ni karhi ni tiva ku ri mina a ni kumi swihlangi. Eish. Wa vona mani wa wena loko a ta ni byela ku ri u tike mirini for wena a ni zangi ni tshemba n'wananga. A ni zangi ni tshemba. Next. Hey, se mantsongo wa wena u nikele mihlolo. Wata mantsongo wa wena n'wananga u 3 months. Ujame kancane time. Uthizeni? 3 months. U ta va na buti u nga ri khale. Hayi bo, mina banithela umntana uzoba inkwenkwe. What if it's a beautiful princess? Oh! Marandziwa. Ni tshembi. Loyi mfana loyi. Ni kombela ku ri u tshinela lawani. Ni ku nyika haka mani ka ni. Tsiketa ku vilela mani. Lawani nkarhandza. Hayi lalela time. Mina nge-right. Into ngizibuza yona nje iyodwa time ukuthi sonke lesikhathi buzizwa njani ukhula time wazi ukuthi wena ngeze uvuka unabe ngicela ayidlala time. Marandziwa. Alright. Ngomla una mama. Hayi sona sami ungabi ne-worry. I'm pregnant, not sick. It was just a little cough. I'm being nice, Donna, so it's all right. Sharp, Marandziwa. It's all right, Donna. Don't worry, I'm in Baby, ngingamisa office. Intoni le? Mpho. Nini lala nami ngaphandle kwe condom? Baby, arikabulakase. Kunini? Siba ngaphi? Intoni le? Bona. Unexesha lingakanani yezento? Bona baby. Nekuchaba uthalo sinekitsa urulo nekusanya ukulusa. Ndibuzile lixesha lingakanani Mpho? 5 years baby. 5 years Mpho. Oh, umuntu ngambulala wena. Jonga. Phuma kwami. Jonga, akhonto. Asawuphina sithethe mnana. Cela uphume. Stop.
hamba nalo doti wakho. Akho sisithetha yona nawe. Jonga. Izinto uyazi dipilisi uzazifuna nazo sho madoda hayi nganye emhlabeni sho ya uzontolela kakhulu manje ngokushaya ngesikhathi une-patient ebemina ngili-athende. It's fine. Okay. Enkosi. Sorry. This is for you. Indlela nje yokubulela yethu, indlela ongincede ngayo. Cela ithathe. Amelela sesibahle. Angeke ngikwazi ukuthatha ama-gifts from kuwe. Yabona yonke lento engiyenzile umsebenzi wami. Futhi asikho isidingo sokuthi ungibonge. Bengenza umsebenzi wami ukuthi ngilapha abantu babe right. I know, ngiyayazi lento leyo kodwa emveni koba undincedile waba patient wonke umuntu ebendimthanda nawe bengicimba bayandithanda baye bandishiya kodwa wena ungumncane. Alright. Yeah, it's just that indlela engicinga ngayo xa ndicinga yonke into eyenzeke emva ndenza ndibe emotional izawundenza ndiphila better wethu ngicela uyithathe le nto. Ngeke ngikwazi. It's fine, I understand. Alright, kulungile. Nangabe yonke lento izokwenza ukuthi uzizwe ngcono ngizoyithatha kodwa kumele ungiphindise into eyodwa ukuthi nangiqeda uyithatha ngeke uphinda unginikeze ama-bribes kodwa bengenza umsebenzi wami mina. Uyithisa i-bribe le nto. Enkosi kakhulu wethu. Lalela la. Ngicabanga ukuthi usiziphatha kahle. Angisafuni ukuphinde ngikubone kulesibhedlela sethu lesi. Ndithemba. Thank you. Enkosi tethu. Otro pretendo Molo Nkosi. Kuhle uplane ukuyifihla ndile kuse kubinile yonke le ndaba. Lithini icebo lakho? Plan. Hayi, andazi bawufuna ngithini la ke mina. Yazi ngikwazi ukuthi nje yonke lento yenza ukusathana phela nje. Phela ngekho solo wenza intama lami siyoyoyo. Acanga ukuthi lengane oyithwele ingane yakhe. Yazi intama lami nangayithola ngayo yonke le ndaba izombulala phela le ndaba. Exactly Nkosi. Izombulala ephila, which is why you must never find out about this. Uyabona mina nginandaba ukuthi uthini okwami ucabangani. Futhi anginandaba nale time lami. Into engikhathalele ile ngane yami oyithwele. Nkosi, stop saying that. Please. Stop. Ngeke kahle bufuna ngithini. Ngiyeke ukuthi ingane yami ikhule yazi ukuthi umkhulu wakhe ubaba wakhe. Mina ubaba wakhe wegazi ngikumalume wakhe. Into oyifunayo le. Nkosi. Why do you get to play victim here? I-victim lana umyeni wami, tatakho. Hayi man, awuqini ube indoda and take accountability for your actions. Yabona nomdlalo odlalayo. Ngiyakuthembisa uzophela namuhla. Itama lami lizolazi lonke iqiniso. Nkosi, sithando sami, angisisi lento. Tata kuzawufa if he finds out about the betrayal. Please, we can't do that to him. Hey, anginandaba nalokho. Ucabanga ukuthi kunendaba?
into engiyaziko nje ukuthi le ngane oyithwele ingane yami ukuthi itayama ngeke akhona ukumelana neqiniso kuzomtshela lona akunandaba nalokho anganashona nangabe uyashona Nkosi hayi please cabangela utatakho please Kamqinile Nkosi nje acela Monica kwethenga yini lawana yini ni twapongo from adults ene kona yini leswi vanhu kuma ku ri a ni fanekelanga ku ri ni xitwa because of xitandlaya Myeni wami what are you talking about we didn't hey Monica awutsame kancane man awutsame kancane ngalomdlalo wakho man uselitsela itime iqiniso noma kanjani noma ngimtshele mina baby Sisam ushap Kubuhlungu Sisam Monica relax baby Nteo lesero mpetho wenzawo Dima ngizakohlala phasi ikhona indaba ebalulekileko mina okhulumeni ngayo nawe Nkosi ani n'wana wa nitho ani n'wana mina ungeni dzweli ku ri ni fanele ni endla yini ni tshama hansi ni dzweli lexi ni fanekele ni xi tiva man Dima kulungeleke into mele uyazi Dima ukuthi yabona nomfazi wakho lengane oyithwele akuyona ingane yakho Dima ingane yami le ingane yami Dima ngizomela ulazi iqiniso namhlanje Nkosi wenzani are you trying to kill your father ya kama ngana shona itime lami nangaba ke khona ukumelana neqiniso Monica ingane yami nawe uyakwazi lokho Nkosi nikopela ku ri u tlherisela marito lamano u heta ku byela wona sweswi tela marito lamaya a wu nga vulavula ngetela marito lama u nga vulavula sweswi how dare you umani wena u nga ta tlhela na nsati wa mina lalela Dima ngaphambi bona ungibulala kuzomela ungibonke Dima ngokutshela iqiniso Dima yazi Dima ngiyazi ukuthi yonke lento engiyenzile angisichenge ngayo Dima futhi ngenza umbhedo kodwa kumele wazi Dima ukuthi le ingane yami Dima akuyona eyakho un'wana mina wena mati un'wana mina ungati wena Dima ungilise man na ku vutisa mani n'wana wa mina ungati wena yabona lo mbuso lo Dima into bekisibuza yona yonke le minyaka le uzazi kuhle ukuthi nawe inyumba sithi ngiyacabanga Dima ukuthi umuye ukhulume noma uzokuthola iqiniso ukuthi mina ngimntwana wakho noma kanjani Sam ukahle Dima safe Dima vuka man Nandi Nkosi having a panic attack Dima Sam Monica kwathala ingane yami Nkosi please Dima sangikwathala Nkosi ingane Dima This is so